Kethinkatho na nchune mutegeri wa TV ambirigira nwithiritwe na kiumia giki thongi bwega no tuba kuona kanya kugwatanira na unikiri weru njumo tukobwa na arua bitagwa ntinyari kinyoja ni jamajara tukubangadirite kirenteto chetu. Biashara ba miraku megembe kure Rais Ruto kwira Minister Bawe na magavana batige kurwana kibera kya mira. Mwago timogate ikioro nenterechia Kaururu Chogori onde County Commissioner wa County ya Tharaka Nithi tumete kwina wongere kubwana kwenyangwa kiwe. Ngera ile nterechia mirike goro kure kampuni ya Manya Kenya Power kumurea. MC municipality gotareria Meru yomba gota milioni akwe magana jatantatu cha supplementary. Nire mwadhithi otukubona arua ni Maureen Kirimi tukianjiria nteto chetu akari baigembe ni bona ni tia kuma kwa mono ni kuringika kwa kimera kia mira ntere mono chia county chia mbwana ndiba kiorota mono Minister Eden Duale ni borete Rais Wengwa urani mukathe Dr. William Ruto gutigira na gukania magavana amwena kinya Minister Bangi gutonyera mantu jegemera na muguka. Dennis Mugendi adina report ije. Mera etedhuki na mundu arete mera naomba kwarie naka nkulukia bathatu kana bana ntuku imwe nyongela inyangu bwe anda bakuane taurani urongo ya woni thainde naka nkulukia bathatu ana barande nabo thainde na 17 mangabana ya kuwa miranga kinyomerete utumba kuritango iracia mwadhanira Batwe katoriara ya winki aguruma mura ndo batandatu ntuku nangesogera wa iu ingono cia bamweba akari ntere ni isia igembe baratwaniritie nabo iguru gisansa makiria kirumiririte kimera kiao kamera kiria atongire ba county mwe irio cia pwani bendekithitie kingwe na kinya minister ukaria bwanthi arendware kuna mbini na kuga buruburu ni ingwe Rais wetu Kenya ne yire amawa na ara stand umuna twelesa mantu boya atwira ati ya kwamba etakorana makatero yara ya kuingila mirete kete Somalia lakini mwangatha hii nika ofisi ya rais tokuwa ati ofisi ya rais wasiri okenwe ukwaria mantu ya mira kawa neme anda Nduale sisi ndio tumefikania hiyo serikali ya William Samoei Ruto na saa hii tunashangaa sana ra tendra no ntobombere mithika ego CS agriculture mantu ya yariete aitone tu okero TV tokiro amira netite kubuithia juice netite kubuithia wine mirani yani netite kubuithia factory yo mantu yara turerawa ira bindi arete thai ikwethirwa mirage kwiro kaitite kuingwa ile ali batu to amero ka to akariba mero ka ntenembe barabara mamira ira turetera kumanya kethirikari nane Mheshimiwa Rais Ruto factory yote bwithire bila toerero dawa za kulevya juu hata wazazi wetu walikuwa wanakula na bando wako na watoto na sisi ni wengi kwetu tuko watoto 10 na ni dawa za nawe Isaya Muriungi Mukombozi murimi na mubiashara wa mirari mathentere ne iji na ali na ugambi bu yonkoria MCS beto bameru ne nabure na ningwatanurere kubwenio ya kuonia meru baraba buthurire na kura ibo kundifend kimera kietu kamera abunge betu bonde bameru MCA bele buratwirire bwina ngwataniro ni ngwatanurere kubutroni ya meru buwatanirite bukiwa mirande kashikrop bukiwa Mombasa barekane na tabia ya andwa cia mira na bukiwa Kisumu bwibera mirande bya kuria na bukira anda ni Nduale bwe mwiranda ni Nduale siasa wenio mira
batu turi ya mere itutura ekuru umwe bere bathatu bana na twaciara na 20 na 30 babwe viongozi betu baraba dhuri na kura ndiye mkombozi ni nkuburomba bwatwira ngwataniro ya muromo na ngwataniro ya itena mathithio ito kwenda kuona bunge bakarinde methene mwe ambunge 10 bakiara cia mantu ya mira no kethira bunge bate watanira baria mantu ya mira 2027 antu bembi babwoleletie na bena ume 2027 ya kinyaruto nyamwario le agare mira wa mona gilingo ne agire ya mira na giwete thugi na nyamuguka Dennis Mugendi, Weru Njuma, Mushineo Maua, Kaunti ya Meru. Kana gakaeje gakiumia kimwe nikethiritwo gatei kiorone nturene kaururu ntere cia chogoria kiruko gia ntuku ya narua kiario na andiki bante to muturi ura wonere mwana ojwaru gagwitite gwitethia aigwa mwana akirira kiorone ndene ni utubumenere twebunene na chiari kurwo batige gutana kana kinya kwirigiria kugiana bauru ntwako batanyume akwewabo Mati Mugambi na ntatoija magegania makorigarania muthenya we munthi magwiririte ntura ya kaururu wandia chogoria akubi na thoko ya keria atori banture no muthenya we munthi rukiriga chaitiri bethirite kana gokurubwa gintu kiumia kimwe kioroni kimwe kia muchumwe nturani enu ni kwegwa ndarigara muno na ndarura muno kuona kana gatetu kero na ntoro na kana gatetu kero kaire agekuru ndinari mugekuru this is the symptom agekuru bana metuko meruku sana uwikari kwara maguru weterera kana wikirerwa no se okuriguta uriguta no tubwake my dear friend leo niyo ntikwa na rume bene kose no to ukarira kero te uwo kurutaga kana te mtomoka neuma ni mtomulume bati mulume na kubakia ya kana ende mukati kubakia ati kubakia ne kagota ni antu bakalolo bulu ona kero bune kabo kumenya kurira antu baba na mauna bukira so babonde bukira bagira makina dikorimo ukira menyekana mukore atatekala kau obate goshurwa kuringana na ndakemwe ya muchuyu ariuga kuthungira kioro na kwirikiria iria girwe kana kanini gakirira na bakora itharaitha barethira kana gaka kioro ni kuo na irio bambirie gukaruta riu ni nkuthi kioro nkurike shughuli jakwa jakio urike na kioro ndegwa kana gakirira Lauri ndikana gakari gakakurira kukweli ndauma ngulithiria bathroom ndo na gutegintu na ithire kwa neighbor kwa maikasini au ndo na gutegintu kiugu ndo bera riu kwena kana nkwigwa gakirira kioro ni ntikumenya kama tumako matikwigwa wega kana natia itukena tunekera toci tukena mulika kuma uri tukena mbere initiative ya butuka rescue at least bugo karuta ko kana tukuruta twenja kando alafu muthakongea gwetwa nduki utu akeneo mukanda ki scoutigwe na gutonya na kuma nako kuruna nkinya tori banture no ibameneretie karikariri na kuga muthuganiru akaja kugwatikana bateri kuthukirwa makinya mari tobura takiomba guchokera kinya muntu murume arega mwana untu wangu giwa thithirie egutana ukioro kabari ngitiga njirene tukeja tukoja tukarira nuntu mwana ari ururu bubwinge muno tirio bejire ba itwira kwina kana gakurira ku kioro na kamuguto gaitigia umurangone ende kiu ni kirumi kingai ou uraturetere mwana na ni kenda eja gutuma turauka gukira rukiri tutena ana bakugia na twana riu na barige na tubagitejaga riu kuona baraturetera omujie riu ndauga ni uri ukagwatikana ona muko mwene kana kau akagwatikana daiji ni adai kwa maisha mae monde atikagia na mwana ungi nuntu no abure karikarire tigite kirigaro na nkinya kemakania nturani enu kana gakakono kirwe na kwirwa kirisibitari achukana arakathiete na mbere gutungatirwa na nkinya kunenkerwa mirigito mutano kirimi nejire ambita ndeja na speed ndamuja na takwina thina amburie nika kana ni matu jakwa kuigwa jakaja thuki ni kuigwa jakwa kana gakurira kioro bije ndastuka ndamwira tatiga tuswe tosi tute tukamulike tweta mwaka kioro gukinya kioro nkumulika ninde kana bolire kainde ne kuga kirira nije kinambiria suguri ya guswantu ino tububu ambiki kioro muno ntu njeje abaka ketha kejire na mwana uyu antu akurekia kioro kiu akarekia kinya kienine au tukoja rukiri nkurukia gutana au kioro nkuigwa thuku muno Kiripotera Weru Njuma kuma gicigo mbunge kia Maram
Bitagwa Mateni Mogambi. County Commissioner umweru Tharaka-Nithi David Gitonga aruga kuri na wongereku bunene bwa uthukangia kiwendo kiria na banini county-ini eu ni aria kuga kima kimwaki na gwatete mateta jama ingi mono ja untu bobo no akiaria mubunge wa Ekuru county-ini eu Susan Ngugi Mwindu na amenerete machibu na nini bao ni untu bwa gukunikania mekarika jana kuthukangwa kiwendo kugwatwa Kenya na kinya kugwata iu baria nini barite jaja bakieja na tauro chiotheru. Ile challenge niko nayo sana bwana county commissioner. Ile nimeconfirm kabisa it's a real challenge, defilement. Ni mubunge wa Ekuru county-ini Tharaka-Nithi Susan Ngugi Mwindu na aria kinyete skuru ne mwentere ukuruguria mubango jwa kweja na tauro chiotheru kiria na bari. Nani alisema na Mwindu si mremba? Nani alisema na Mwindu si mremba? Paka wapi? Kiatho kiria kinya kigikini DCC umweru wa Ntereu David Gitonga uria kinya wojukitie kanya kurite makania kiria agindoni bara bethirite bakinyangia na barungurwa miaka 18. Kuna watu wananajizi watoto wadogo. Nikiangalia hapa hata naona kuna wamama walembo wakubwa. Jamaa kama umeshindwa tukujitetea, si hata juzi kuna mtu alisema ni kama hiyo ndio mtindo hapa Tharaka-Nithi. Wazee mtu ya miaka 50 anaenda anatafuta kasichana ya miaka 10, sijui inakuwa namna gani. Kwingine walikuwa wanasema akienda na huwa anapona. So ningetaka kukuambia tafadhali, kama ulikuwa unazoea hiyo kazi, wacha ifike kikomo. Sasa tuko mwanzo mpya. Wewe ukifanya hiyo vitendo tutapatana na wewe. Susan Ngugi na urotete bamobasi ya saba county wakiuga ni bethirito bakiangaratania mubango jojo kuonokia na bari barabaguri bare anini akienda siasa baba kumwakanya kuonokia kana gaka gakari. The challenge I'm getting, Mr. County Commissioner, nikienda nishike. Umesikia sana bwana education officer, umesikia mara mingi nimeshika watu. Nikishika watu it is my burden. Sio mzazi, sio chief, sio police, no one cooperates. Ingine nimeshika hapa mara at 13 years old amepata mtoto, akaenda tena akakuja akaenda kaolewa. Sasa hiyo ameolewa akompaka na family planning kwa mkono. Tukashika mpaka kijana tukapeleka pale Chogoria. That was last year. Nikaanza sasa kutafuta rescue center ya kupeleka huyo mtoto. The following day ameenda. A politician has intervened, wameenda kuongea na wazazi ati ndio tukupatie kura. The OCS cooperated. No mpaka lini? How can I fight it alone? These are we must all come together. Ndio tufanye nini? To fight defilement. Hiyo ndio kwangu hata ni zaidi. Kwangu defilement is worse than hata FGM. Na rombete ngwataniro ya tongeria bonthe gwikande mpathu ciao cia gisiasa gutigira makarika ja winyange bwana bari ni ja kuthira county-ini ya Tharaka-Nithi. Tukishikana pamoja, hao watoto watatunzwa vizuri sana. Tukishikana pamoja wote sisi hata viongozi ambao tumechaguliwa kwa kura. Na wakati imefika mambo ya kusaidia mtoto, wakati imefika mahali pa kushughulikia mtoto na wazazi, tafadhali tuwekeni siasa yetu kando. Hata mimi nimesema ya kwamba hata kama ni my relative, hata kama ni brother yangu, ameenda akatumia mtoto vibaya, I will not save him. Tushughulike sisi wote pamoja, tutunze hao watoto, walimu tushikane pamoja, tutunze hao watoto na baraka ya kutunza mtoto iko mbinguni. Kirimambura jaja ana baba bari ni bai kinyamataro jora bomba kwimenyera kagita kage ni bamweri kenda kwebana na mirimu ire ijanagia na gukura kwa mwana omwari. Ugonjwa inaitwa endometriosis, ndio? Ni jina ngumu. Na huo ugonjwa kwa kawaida watu hawajui wakati wako nao. Unasikia uko na painful periods, uko na cramps kila wakati, lakini inaenda kujulikana kama iko very far. So tunawaambia wasichana wetu tunawasupport ili waache kutumia leso, kutumia hizo vitu because kama hawana hygiene hizo infections zinaenda kwa uterus. Unapata watoto wako na mashida mingi na hawaelewi, especially hakuna hospitali za kuwasaidia in hygiene.
Kongena kumukaririgite wa kamiti ya kigina ndene ya mbunge ya kaunti ya Meru Caleb Muteithia ugite Meru iri ugwati na bogota kigina kya mungana jwa milioni ya kwimagana jatantatu kethira guti kwa supplementary budget mbungene kende kurukwa ni ara ugite bobo ni untu bukaringithia kaunti ya Meru bo katha nuntu mbeche iji kwa kinyakiri ubangania bwa kigina kya mwaka jojo ejite jwa kithirikari kagite no ka umukaririgite wa kyama kya Nopeu Dr. Julius Mbijewe no kete bioria biege mubango jwa gavana Kawira jwa Mwangaza kya jura jwa rugurirwe na kugairwa kigina akiwa gote muntu kinyomo gunikite kumane na Murandi Jojo Muthuri Murioki na report eje. MC municipality Caleb Muteithia akinyona mukarigiti wa kamiti ya finance na mbunge ya Meru itana ndoke ja thirikari ya kaunti ya Meru etireta supplementary budget kwina mbeca nyingi igithwa gicoka ki thirikari nene untu bura butebati ndi kuga categorically that for us as an assembly tureterete supplementary mono nuntu itukwelewa repercussions chia one supplementary kedwe etio neke jikudure tikurukwa executive kera kudure etu turetera supplementary budget ki this year one gukethwa kwina mbeca igacoka ki exchequer ka ki the national government irigacokwa kairi kina nuntu ituromba utumika ka kwa absorbed the county government na mbeca ikejocoka itugwa estimate around 500 to 600 million ikethwa gicoka ki national government na ikethwa igi ntu kya mbere kira gitakarika Meru kuringana karibu aliuga mbeca icoka kinyamo katutujwa ki thirikari kaunti ya Meru ikethwa gitunywa mbeca iji been advisors baraba kwa advising governor baba tikula bakira governor repercussions imbiombo karika nonto mbeca ichi yacoka ki the next allocation ira tukethwa 2024-2025 the senate ka baraba toro kitaira mbeca but tunenkira the same amount ira bara tunenkirete this time nonto tutithirwa tukiona na ya the reason why to could deserve mbeca the equal amount nonto turare mrigo absorb irare in case this doesn't happen, it is a mistake ya assembly, it is a mistake ya that we as registrators, it will be very makosa ja executive. Kuringana na MC Caleb gure ne kirigano mono kuona municipality jotena mbondi kwa miaka iri kituminya manto jamoja kuonekana jategweta bwega inkwenda ochokerio au kairi na inkwendi kwila ngavana ujo if at all itu kwenda municipality idura isite no mwanka idura kithingata ira manto jonde jaja batikuzajo utiu ntura tukwenda yaka a city ira tukwenda go prepare to the next city ikethwe tina municipal bond for 2 years and then itukuga that tukwenda kwithwa na city within municipality so it is actions speak louder than words actions chakuja kwitha tutina municipal bond for 2 years it tells you directly that we are not ready to make or to take this city to the next level na maybe the reason why tunatondwa toto nini ikuja kutha tutina ine at that tire igwitangugi ire batikuza gita ko municipal bond is a very important department na kimando kiki matatu arakunonekera mjajo goro ngavana etirimana na atongire ba mukarami akauga uju lakini athe ngavana arajukirie a section ya ntubara etabo atiga babangi ikona ne maybe kukwendera kwithwa namba thunkuruki maybe ngavana gakwenda ukiriti kyama kyawe kya mu support kya matatu atiga kira kingi and that divide and rule onimbije kethwa ina repercussions tia yo town nonto nimbije twende town na imbijura gukara town ndo aicha matatu chiamberia mbije itethira kairi ukethwa kwina ndo antuko chionde ni can distract witinguge bwetu bwa town na ndiro mbare awe kirene matatu ni roriri atongeria barabara eti governor barabara ingi batina ngari no tingari bararungamite bagita na ala kirwa rero raragwa na ndinkurigara rero barara ya kingavana interest ya matatu iko barara area athebura atigite the little stakeholders bonde brabatigite nja ko inkuromba bantu ba matatu bongwa bamenye bena the bigger responsibility to negotiate for their business barekeria biashara yao idhuru ikinegotiate elwa i outsiders antu batina ya matatu interest ya baka funds ni interest itina boko inkuromba the little stakeholders ba matatu bukarende kumenata biashara yenu igeta na bugwata ne bungwa kwa bungwa bukenda gutondeirwa siasa ke biashara yenu ntu bwatondeirwa siasa ana siasa ba mithukia ni siasa na biashara irari injaga kungina kumukarigitwa kya makeno Julius Mbijewe etho akiwa kagita gaka kwina mbeca nyingi ndene kaunti merite konekana kuntukuru ire weta ke department ya roji na ara kwenji mboau 30 33 boaus ila chenji machine ya county ichiekiri 216 million ndene ya budget lakini monkana ari gute mboau inye mwenyu nya waroji
wetakiri mantu ja mbechire chiekiri siochuru wa ananda schools the ECD kana nursery schools chiekiri 50 million shillings kuteana banyochuru tutigere bime bitatu mbere mwaka joyingwa yet kutemuritwa inyomwe a single student in Meru County kana beyond umeta Meru County wonanya shilingi imwe ambasari a single shilling kuteo gutomwe inyomo wonanya shilingi imwe lakini yeronchi nkurukia magita jatu mbaja basari scholarship ni na 20 million shillings kutemuritwa inyomwe either in the college or in secondary schools watete kana scholarship kuma county government of Meru nambezi chiali mbanje tine kugwa ichokete na nyongoro mwite muno ni manto jagi guma mwiri bije wakiwa uyu kwa na 10 million shillings ire wito Mwangaza Kia na ke Mwangaza Kia kote mtu inyomo ndene Meru County ufaidikite we can go on and on and on no ntunya department yogi mwiri kana L na aruwa tutiomba kuona ndawa nyanta tablet yemwe kuma kwa KEMSA baraba sapuraga ndawa no ntubera ndo iri anenere amtu baraba andiki kwegera na kulitangu gingi na ochimani na mbindene masibitari yara bonde ibabutere ngugi no ntobechi chiaurire cha kwithira ikibarea na kuringana mbijiwe orago ke county emerege kona thara kumenyeke motete kumaome mbeche irire county ne ya Meru already chijagi sheria as per the constitution ile chida china gitu mono ile chita guchwa ome ni ngavana kana ntu bangi riri deputy gavana gwatwikire nywa kurungi ko gwite nyokugira iome then ngavana gwatwika tigiragira twagwa riri otetire United States twagire 3 billion shillings ile chietre counties chionde ile chiari na rindi governors barabara na United States passportwe muthuri murioki bori juma mutiro kangangi Katho cha mwanya kirigo mutegeri tana mbere kurumira ntito chetu nchokerete nyume kagita gate kuraja na ntito nkuruki ugeta kuraja. Meru Dairy itoko kwa togeni ntuku yetu ya kenda ya monania ja urethi bongombe sheria ntariki 14 mweri jojo keni ne KSK Gitoro Showground ciandikithie na society ya kuwe jothome mantu ja urethi bongombe na ure wongereria garama cia urethi kurigeria mirimo gwika mathabu na kithomo gekinandi gia silage ukethro wena kanya ga kumenyana na arethi bangi athithia bandawa cia ng'ombe na mbeu cia ng'ombe bari gweta ndene na ome ya Kenya athithia bairio bia ng'ombe na ucemane na indie ba machini cia gukama ukamenya oro tumira urethi bwaku na kuona baita nene na umenyane na arethi bangi bara ng'ombe cio nangalita nyingi bagitumaira ngarama inka icio urethi ukona kanya ga kuthimwa na gutegwa mirimo mwanya mwanya ni arigitani na mandaktari ba Meru level 5 na Kanyakine level 4 ukagura ngarani cia gukama na ciumbe cia ng'ombe na magori janthi mbeu cierie na ng'ombe na waranire na mutongeria banthi His Excellency Dr. William Ruto urani wa mugeni wa gitio ntukwete bwinthe ne bogwati ugeni. Enjoy digital life with uninterrupted entertainment on your StarTimes decoder. Manage your account from your cell phone on *858# or via WhatsApp on 0730-710077 for self-service. You can also chat with our customer care agent on 0730-710077 or visit any of our business halls for further assistance and to purchase any of our products. StarTimes. Enjoy digital life. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Nikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Twende kwa baita for the Meru Rugby Sevens Tournament pale Kinoru Stadium on 15th and 16th June 2024. Teams ni noma, expect real action, cash prizes, fun na wasanii wapendao wakitesa pale kwenye after party. Ticket ni 200 regular, 1000 VIP and 1500 VVIP. Grab your tickets now via ticketsasa.com. Hii si ya kukosa. Be there or be nowhere. Karibuni Meru. Mwago Juju, jogua timbaru ne Weru TV na Weru FM.
auga no gocho mabati ja Kinandi ja makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Rhino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati muthemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Rhino Mabati Limited ere kithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Rhino Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndigurone ya Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Rhino Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rhinomabati.co.ke kanyere kainagwa ni mwene Rhino Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Na ndi twethera twena challenge nyingi muno nuntu kinya wogwinyi kwa kaka nyomba takaka kana wogwano wakirwe ugote ona wogutethia nuntu kuikara teka no tikintu bwo kutigina kyo ko kubaro barandike antu kana kadoka nini bose abuthithie bubairi kana bwika kundi kana bau baku kurumo kwenda kurungi utekwenda kuruntigwa bategagirwa muno nuntu kinya into ni biuraga na kuruntigwa ninto bikari miunda kuruntigwa bationa miunda na mwe kuruntigwa atigwa rira bari na kuruba ona rira kuruba bena akuruba batekwite rira basemanitie bo bateta kwa misemanio neu rimwe twetaga inya ikundine bibi bia Amerika na aja ukona kuruntigwa iba kubaguliwa batekujukwa na njira yagirite weta kanisa ne kinya itebitara no kuruntigwa batetaragwa na ninkari watiri nundu mukuru na kwire ndega kwire kinya na ume kwa mubango jwa nkathacietũ ũreteri nĩ Solution Sacco ikambecha na Solution Sacco kenda wongera muthito jwaku no urugurire mwana oku ipo junior account kenda ija kumutetheria uturone bwa ruju. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Pagegweta na mbere kurumira nteto chietu tukichokera kariba wodi ya Njiani bameneretie gavana Kawira Mwangaza ni utumiri bwake gina kiria kiathuri ni MC wa wodi Mwenda Ali gagukiria ayuthi na njira kubagurira into bya michetho tangu bakiaria baugite gavana Kawira na atumira mungana jwa milioni 3 mbete ire ciatengi kugura nguo cia kugurira akariba wodi yu na kugura na cio nguo yu ende aeja na ntere cia mairi 3 kireira bubya mubira biria bakuga ni bya urongo na biteo baugite MC wa Ali athurite mbete na moro tojo gukiria ayuthi gukurukira irabu byao bya michetho ende beche ucethuri kierekeru antere inge untu baugite bakoria MC wao kuria mbuge kuthingatira untu bobo. Marion Karugi na ripoti je. Gavana Kawira jaba tutwanite vitimbi na sarakasi ndi muri county ngiri ngavana bange bonde ibona bakirita gymnastic yako yakirita Meru county kwenda kwira gavana tukwania vipindi ngavana tukuvuta ni bamwe bakariba wodi ya Njia baraba siumerete na muthuro na kubarua ni banoini matinda na sarakasi cia gavana wa Meru Kawira Mwangaza. Ni nyuma ya gavana Kawira kuliunga kiane kia mairi 3 ico Jumatano na kueyana nguo cia micetho irakariba bakuwa ciaejanirwo na njirete na mutaratara bakiwa mbeca cia tengeri utethia yuthi banjia ni MC wa Mwenda Ali milioni 3 ciethwa cietumika buthuku urabwethire vitimbi maili 3 we yo twira Njia kwina ilavu bya futimbo ilavu 47 o twira bikuo ilavu 13 bya volleyball o twira bikuo ilavu kenda bya netball o twira bikuo ilavu mwanja bya basketball Njia ilavu da bikuo ni ilavu 12 bya football ilavu biele bya volleyball kendo mito kareti ntovia tukawira utura wangeta kibawe tala mathabu warito tala mathabu Njia mbia cietu cia Njia warito karire nthi utala watwira na mbeca cietu milioni 3 cietire twinetha Kawira twinetha burionde reo tala mbeca kendo me mbeca cietu itenye ngwa ringi urejere na uniform
ite mubira o anto rware kinyweta mundene kinyweta thokone icio ciekeri isi ciekeri rware ciekeri kila mahali waita anto ngekoro akoro twana tuonde uniform twete data in decoration uraturetere ende kendo menyote buoretherie tutirima na assembly mbesa cia tutalite njia na iretere milioni 3 utwire na iretere petition karibu reira abwithia team ciake cia njaro ala maili 3 na antu bake bena ward admin na sub county admin team tutekumenya isiako team tutaibwa njia itukumenya team iri chetha futimbo ni lavu 11 lakini ara wi 47 ara wanga kutuninya team senetibo siambi uteke ntonto kunjia a uniform ya rwari to kuona oteku itekeri tureona siekeri kila mahali ndaero uniform yoro na jase membi o ithatu nareka utumira mbia cia county boboe mbira mheshimiwa wetu atubangirite milioni 3 ayetaka uranjase alafu bakwani antu arimi ya unde murimi ninya mubira ntaringa akaribani bakuria ngavana Kawira kiuria yani mbietomia kwenyange mbeca milioni 3 ori banoine wete mirandi kathumba ya weti na mbere ati kubaretera kugira ngavana no kuritangu ite kubua itwaua obua nonto imwe kuru lakini ukwaivisa ngekuru Meru ukwaivisa ngekuru Kenya nankwire mama chokera auo kinya number 2 no rairo njio tutalira barabara otura kwinjira kwenda chienjoa ruari mwaka yo ele tukuthiria ichiumie tutala lakini kinya barabara emo tutona mheshimiwa wetu atagaromba barabara ukioka uwa utendo mwaka njira cia kwinja njia utinja njia kiendo tioke mwendali ingwete kiba ibatu twa kuthurire ti mwendali okuthurire ndiendo ture ni ntubira tukwenda kintu kiwetwa rui utituturira duare barabara kana dispensary utiri ndawa duare jaward ete level 3 na itomienda endumbeca cia twitengi ni MCA wetu milioni 3 icio ya kwenyangi na ntobaku wala maiditha na nontubo ni bakromba MCAs ba county assembly ya Meru kuia na motion yo kwebelia gavana etine bakiwa ni banoi utethio bakona tukubuta gavana tukubuta turenda watu tutalengwe cia gavana MCA twatiwa muri ciake no ntumbi urenda kuitha MCA watura tukoria MCA request MCAs betu tafadhali ni kuromba potoritira ibwere ere Meru county ito kwenda motion haraka sana na twebwa ya support no ntoka kulelibia bikuendelea iba tu county na ibo dene ya Kenya kile county 47 mkiripotera Weru Njuma kumanjia Igembe Central Bito Marion Karugi wa Kenywa nyomberera gwatire mwanki na kuyantere chia mirikintu kuye goro nandi nende kithite kampuni ya stima Kenya Power and Lighting Company kumurea kumanya na tharere aratonyere ni untu kinya bwariretwe ni bamo bantu barabaringikite na mwanki jojo arabakuga jura umire kumanya na thina chia stima MC oguntu guko nariungirete bara baringikite arainyerete chunkuni boka umoka mwanki jojo batere ukinyanira na bomabisaba KPLC barabo kinyete ne baregete kwaririe karikarire ndi bogo chunkuni bakumenya kamoka mwanki jojo buga kinyanirwa Nicholas Chabari na kurikivya inashukiwa kwamba ni shida ya stima waya stima kingi ilianguka na ikasababisha moto mali mingi imechomeka yote mpaka pikipiki nyumbera mwanki yuranjirerie tikereri iko natia gwende gwithigara inyunyero no tebio bithithairwo kuo no te nyanga asirari kuo ni mwanki tu yuranjirerie usiku wa 8 na yo aithi nyumba kou kumaanisha ni stima siethete nyumba mamwe mathugania matongeria mwanya kinya akari ibantura ajamiriki wamwe na kinya amwene nyumba na akomboriba nyumba irairabire tauni ino ya Ameriki na rende bo bakuga ati Kenya Power ne bateri kwithire kibumeria burempwe kurutho chonkoni nonto obo baina uma butari na nkanja ati mwanki ojora njerwe kumania anathina acha stima na ogwiba bateri kwithire bakirewa achara yao ngwetia Kenya Power yesungu ebwethio sungu sinonto ningwetegia ni stima cia ethiri nyumba yote oninte agana cia ngasi nteria na riko utebio pyo pa kwethia bingi biethe di nyumba yu no Kenya Power
no stima nonto nä eretere thä na nyumba iraja å tukå nonto batwä tå tä ria na å tä ri kwä ya waki mwanki kana gå tuä ka noimbi mwanki yatå å tukå tå mamie thaa 10 no tä mwanki yakä tue kå mancia nä ndamenjä kinya pawa nä bati kinya batå tå rä abindia nä kenda kinya batwä tå mba å tethå ka twä na å gå na kanja atä stima iraethä ri nyumba iji asi nyumba iraä thaa 10 tieri cia å tukå no tä må tå rarä ku antå barä bekwana bonthe twende nimbu turaiba cikä bara indukuru ni mwanki istima ciumbite gwithira ciithitie na rindaria na munene ao akua bagomba gwithira bagithithia uchunguzi kenda bona githeni stima ciongwa ciumbite gwithira isababishie tondu bu kenda baba thirigite bomba kwanjiriria kuthitanga Kenya Power kenda compensation yomba gwithira kiumba kuoneka kou ni kuria managing director wa Kenya Power atume antu bake atume wachunguzi beye bolelie nontu ituwitikia untu bu bukarikite ni stima ciumbite kuithia mama maumirite gwarira MCO wandi antu beto kiongo twe nkunja amaore aliongirite antu baba family ino chiringithikite imwanki uju na kubaretera miringiti wa mwena kinya mitu ya ampempe nikenda bathinambe na kwithirwa bagite thatethia ntugo inkai waria bathitanambe na kuromba antu ibebumeire gutetheria antu baba mono nkuruki family ciumbite gwithirwa si affectitwe itikuona nya kwa kurara kinya bia kurotire mavasi utire na ibo ndu nona ndomba gwoya initiative bomba kureta miringiti kenda bomba kuibia kanyo na bia kurana bio no bio nao kinyabio kenda at least bomba kuithira bai kuona kintu kyo bakip tukiendelea kuthwania uratumba batethia saindi nini nkuani bwa no ntoba mwesimi wao andetira kinya telengeti tonde ndarambwekirete atwana onto tuko ni mabako fiturere tibwekirete ayo ibwa ya puno mwesimi wa no ntoba turete nyaga ilemya na bau bange bonde na gabana ni beye bolelie na kadhuri muroge bonde ni beye bolelie bone unini ngakamiete sana no ntoto te kuona kinyako mama ana ni kaba kuromba iralo nturene ende ni bonde ni berio kinya nikenda bakona mundora no tethi buonde bomba kwana inake za sikintu kingi na to kinya batire mwe nikenda tumbe oka nyumba ana wetu mabone abakurara kuma Miriki North Petan Class Chabare Kirinteto ingi nandi mutaaramu wa gisiasa Jamii Rose Kamutugi augite abunge ba Jamii ni bagwithite buru bara babaringire kura akiongera na kuga batina kinya mwerekera jumoja gisiasa Oscar augite kinya ndira batumira gyanthama yao na kuga ni bakugwatanira na abunge bekamba untu bubu ni bonekere kujukia mwerekera jungi kiri rwarero kiri mara kiri siasa na kuongera na kuga ni baremini ngugi yao ta abunge ni untu kinya kiri rwarero finance bill utemo bunge wa Meru aroneka kumira weru na kugwata untu bubu mbaru kana kuregana nabo kwa kagita kabunge ba Meru bone neguta terorera siasa cha Kirimara akiaria muthuji wa siasa Oscar Mutugi na ugite abunge ba ni bagwithitie Meru bonene na bethira becanganyikirwa gatigati kao ni kiria kuga ntuku ikurukite au kanyumene abunge ba ni bagwatanite na abunge bekamba kenda bakagia katharigo kubiria Meru ta abunge ba Kirimara ya bunge ba National Assembly ibethiritwo bakigwithia Meru kaba kimilet down pangaratano gatigati-ini kao mieri emikai ithiri abunge ba Meru ibathithitie press conference bakiariria umuhimu wa kwithirwo bakigwatanira na regions ingi na beta bakaranthi bethirwo bena gikaro na abunge ba ruterero Ukambani bakiara iriora bomba kuthiro bena interest cia kwariria mantu za Meru bare amwe na abunge bangi bagicigo kia Mount Kenya kiumia giki tona the same abunge bakiaria kairi na bauga barithirwa bate kwariria mono siasa cia gicigo endi bakithirwa bakiarairia siasa cia national members of parliament bateshua indirect bakwenda gwita na arua bagatwira i direction izi rozo i direction izi na wenda kuona confusion iu iri onde ne caucus iu ya MPs tega ni chairman banga na bongo bethiritwo bena bo in the short period
ya assembly ici turi thaa ici. Kingi Oscar uga bunge ba Meru ngugira bathuri barita mbunge munkira narwa ni baremineo nikirekite werune akwa guti mubunge wa Meru arunga mauga murunga mojojo igirwarirwa muswanda jo kigina Oscar akiuga kiria kiba kuthithia nigwitikiria rwimbo rwa rukunwa na mutongeri wa mugongo Dr. William Ruto. Tutiona bunge wetu bakithithia sheria, tutiona bakithithia kinya oversight, na ikio tumikinya thaa ici rira twina rwaria rwa finance bill ya 2024 ira irigiritwe kwithirwa ikiarirua ndene ya bunge kuti mubunge wa Meru withiritwe akiumira strongly augakethera iba kugwata mbaru wongerereku bwa ugoti buria thirikari nene ikwithirwa igipropose kana kethera iba gupinga tara akuizonthe president akuga zethirwe zabui kana za tibui na bakathithia press conference bagatwira ura president akauga mantu za finance bill ni ubakethirwa bagitira ikuga iza kwithirwa batuika twina robots as members of parliament. Bunge Oscar uga bunge ba Meru ni bagite kathari burugo kubiria county je itina kathari buruka kwariria mu Meru na county ya Meru na interest ya Meru kati enderete kwenyanga na kiria members of parliament bakuthithia igentumba gwita self preservation bare interested na kwa re-elected tekurita ngugiria mwananchi abathurire gwita kuthithia ndene ya parliament na muthiene kirisieza cha mwaka jwa 2027 Oscar Romba Meru kwarura bunge bau bonthe bethire bagitara kana gwikira bangi ba beru mukari wa Meru tutibati kuthwa tuicokera makosa jara tuthithitie in the last election. Members of parliament bara twina botha ici no tuge without fear of contradiction but good enough boke dhureni kinya bote gutega biama ende the current crop ireku ya members of parliament Meru kaba bati kuno kwa bonde keri potrate to shawero Juma reakwa rieto ni motuge kare Abisa uria urungamirite wejani bwa ndawa na rietwa ria Chomba pharmacist cibitari-ini cia kaunti ya Tharaka Nithi Maurice Njagi ntukuya narua na mukirite ndawa kuma kiri rwangi rwa ndawa rwa KEMSA ndawa iri kwirigirwa gukinya cibitari-ini cia sub county ya Chuka na Igamba Ng'ombe kuringana na Njagi bubonekionanirie ati ni urongo kaunti iu iri maukune ja marandu ja KEMSA na kwou itewa ndawa akiuga ni bairutanirite kuria mbeca cia ndawa iria bamukagira aria ugite kaunti iu ikamukira ndawa nkabo kumakiri rwangi ruu rwa KEMSA ntukuite Koraja Samuel Geshma na ripoti ije. Indeni ya cibitari ya rufaa ya Chuka ararukirirwa imunthi mumenyeri munene wa ndawa wa kaunti ino Maurice Njagi amukirite lori ya ndawa kuma kiama ya wendia bwa ndawa kiri macibitari KEMSA akiamukira ndawa ino Njagi augite igatumika kiri cibitari cia sub county ya Chuka na ya Igamba Ng'ombe. Umuthi tukuleterwa ndawa ni Tharaka Nithi County Government, ndawa cia sub county ya Chuka Igamba Ng'ombe na pamoja na Chuka Referral Hospital. Koguo antu metu mutigagwe mwina wasiwasi ndawa no aigusa neno ni consignment ya mbere ria yasa ni tweterete another consignment isa. Koguo antu ni mase matigakire na ira muntu ethira itebo ni tugushugurika tukahakikisha makuona. Njagi ariuga ati nkuruki ibakwirigira loli chingi cia ndagwa kiumia kijite irio nchancho irachigitwe itakuonekana cibitari mbingi Kenya. Tutiga kurari na shortage no tutika kwiro kwithito gutina ndawa at any given time, lakini ni wise mathaa monthe gutumba kwigwa kwina ndawa cionthe kwiri cio ithiraga na tugashugurika tari wino kuona irari boteka ire nthiru kabisa nikatukuongera mbere atutonya the next financial year. Kwa thaino tutiomba kuga quantity yonthe nuntu kwina ciingi tweterete cia kinya cionthe nirio tukaumba kuga ni mbi na mbiasa, lakini nuntu igukinya
iria ciakinya ikambiria kunenganirwo immediately kenda azia matigateceke muno. Nkruki nareganite na ndeto ati kaunti ino ningite kugura ndawa kuma kiri KEMSA nuntu bwa irandu. Antu mathara kanithi ndeto cia gutuika ni tutuikite blacklisted onute uma nuntu nukwona ndawa no aigoca kogu mbugaga kwina miscommunication mahali ntoketha tuli blacklisted tutetha tukio receive ndawa munthi. Nkiripotera Weru Njuma kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Thirikari ya Kenya ni gauririte kithomo mbeca ira nyingi burukire budget ya mwaka twitite ara kumakirigana kithomo kia mukirite gicunci kia 27 mubunge wa Kiharu ora nowe akaririte kamiti ya ugaibu wa mbeca Didi Nyoro augite bubu gatethia rwangirwa kwandika arimu aja Kenya ni TSC gutigira rwina mbeca cia kung'ana kinya kwandika arimu ba JSS na kubare ya mbeca ciao nongerete na kuga thirikari ni irutanirite kuingia wirane bwayo kiri wandikanye kinya kiri ndwangi mwanya mwanya irio rwangirwo gima. Antoni Kathenya na kurikithia. Kulingana na mwekalie twa kamiti obangane bwa kigina ya bunge nene Didi Nyoro, thirikari nitengete kigina kinene kiri kithomo kiri kigina kila gikubanganwa kia mwaka uju rwangirwa kithomo rukinenkagirwa gicunci kia 27. Kulingana na Didi Nyoro, kigina giki kiririgirwo guteithiria nkiamia kurungamira arimu ya TSC kiri kwandika arimu ba junior secondary schools 40,000 na ithandatu. The budget size that we are making for the year 2024-2025 that will take effect from 1st July of this year is a budget of 4.006 trillion Kenya shillings, and out of that money, just to go to specific areas, education is taking up most of the bulk of the money. Close to 27% of the entire national government expenditure is going into education sector. And out of that money for education, we have allocated monies for confirmation of the JSS interns, and our intention as Parliament and the Budget and Appropriations Committee is TSC to consider confirming all the 46,000 under permanent and pensionable terms. And we also commit that if the monies is not enough for that exercise, there is start off, and we commit that in the supplementary that will be coming, we can add in case there will be a deficit of the money is needed. Nyoro akiongera kuga thirikari ni banganite gutigira interns bonde ile muna bala ba mandagitari ni bakwandikwa. We have also allocated money for the health sector interns and who have also been interning in various facilities because we have been in consultation with the National Treasury and the Ministry of Health, and our intention is also for them to consider confirming those interns who are our brothers and sisters. Rwangirwa mainya na rukinenkagirwa kigina kingi kinene unenkaniri bwastima maturani bokinenkagirwa kigina kia milioni 14.5 nao gishigo bunge kikinenkagirwa milioni 50. The other thing is that we have allocated 14.5 billion Kenya shillings for electrification, and especially in our various villages and estates. And we have divided this money equally among all the 290 constituencies in Kenya. We want every constituency to get 50 million, priority to be given by the constituents so that we continue with the electrification process, especially in the rural areas. And those in towns and the electrification is higher, they can always do street lighting with that money because they all go hand in hand together. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Antoni, Rangi wa Kathenya. Gikundi kia Muthambi Cultural Groups ni batarite ndukembithe gutiga kwithura bari na uchore butagirite na antu bakuru akemamba gikundi kia baugite mutugo jojo tagiri kinyani ni bandu kembithe baba ni babatere guchie bania na juu ni untu baugite kinyani wagi bwandoni kire mukarie jua mumero. Martin Mugambe na Chotariria.
tugo no aya ithatu aturiba location ya Karena guntu kura kungi kiri gicigo mbunge kia Mara bathuraga antu bakurugamira mirandi ya kithirikari mirandi yegie mantu ma urimi indi bariuga kairi kwa bakairi batikagerie gucokerithua kithurano gikiba kiuragia atongoria bagitia chao kinyagataria thaino ne tukunukite metho tutikwenda ithurano bia guturaga tucokerete kila ndakika tutakomenya botokolotha siasa tutikujienda twathura mutongoria ria twathura niwe twakulukia tutikwenda gutinda tucoketwe nyuma nuntu bwa mauntu tutakomenya twacoka kwigua ni kirarukire just 2 weeks kidwana kirarukire antu tura tugetagira murandi ora twathura nile twana majialo mau tito tukwana majialo wirwetu ne kwira gwa kina ni kiarukire kina iki ni kiarukire ne buto kuga gombe nuntu tukodura atongoria batwadura batuka batadiwetekania nabo ne baega tutadura na ringi gitumana ntumo kiria atongoria bao bagitia cha bariuga bo bakonoga igukara bagicokagira kithurano bakauga kagita kakiathuka batiri ogo gucokera uria twathura twanengera gite uria twathura twanengera gite gatwamuthura tumwendete tutikwenda gutinda gucokera giaku giakinya gia kuromba kuro korombe na tugakunengera kendo tukiendaga gukunengera kira twadurire mwana wa twadurirwa muntu twauga no twaigirira njara ai mutongoria wetu aturutira wira bora bwagirite ni twacoka kwirwa ringi tudure ongi koje twadurire agire kironda na mataturingira ndimo batura ni agire kironda kinegenwa mpungwa mwa baraba kuthura gwa kiri kithurano gikiaugite botathura batikumenya gitumi kira baukaraba gicokithagirua na ya bidi tucokera ndikairi no ntubwa gutwika twerwa bara baruthire document uto mwanka bakame implement tuthurwe kaire upia totije watho bubura umite ku mbere ndamba gucokeria antu bamuragara nkatho nyingi muno no ntubwa kundura maita mairi consistently na bakenete muno titwathuritwe ntuko inya kanda tu correcting data na riu ntuko iju inya kaira kinyire mwisho kwatuika riu no kithurano no tucokere na ngai aterie ndacokwa ku kairi menya kulekerwa kuria na kithomo twathomithua tucokekerwa ni ground ni kairi tutikwerewa riu menya muradi uju rikara ugicokagirwa tutikuvuelewa by the way muthia turi na nkinya thurani bara bakwithiranite kenda kuthura antu bara bakwenda baugite kira bakwenda ikugunika na murandi uyu muno gintu kia tukulima uko muno ni ndengu na wingi ukakwa ndengu ciumba kuona mbeca tukagurwa ndengu bwega na we winchogo iju tukagurwa bwega kimera yake mugundani tukagurwa bwega tulitegemera tolimi bwangu ko batukirie muno ni tondu ona ri tukulima ri muno tulime na mbura ekarega kwigana bwega tathaino tutina mpemba mbura ni ragitire na yathi no batukirie urimi bwa nguku muno tukona gwa kwendagia matumbe metu na tugacoka tukona guntu gwa kwendagia nguku cietu na kilo tutige kwendagia nguku o ugu kibuthundo kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi Gucukire nkatho cia mwanya mutegeri nuntu bakwana kanya kugwatanira nao ni nteto ingi na njira indi kuni ona ciari ngatha 3:30 amwe nabo nicokerete nyuma ya kaitagate kuraja kiri mubango John Jumasa kwara tukatha tukigwatanira na Kome Kinywa kana Murimi Charuruko MC Tash na Christine Wanjeru ni nyuma ya kaitagate kuraja ugatira mbitagwa Ntinyari Kinywa monaniro mathithio okari Morin Kirime